ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IDP ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯟꯖꯟꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯍꯟꯖꯟꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ India asi adumgidi ashonba ama oirabra Manipur piklaba lamdam asida lanjenable sing asi ngangnaba security force leitabagi mamiyam leirabra masi karino oigani na khali oja taseng haragati aikoi masigi IDP si matang jing asi sahi ani ga tha nipan hena dum khanaraga lakba aroga masi mayum da hanjanjarage na tongan ba ATM mayam makal maya gi protest mayam ama chatharaga lakba da ngasi faw da government na matam gi government haibata popular government leading matam da sungam gidre adugi matakta popular government si uji toklona resign tok thokibudagi uji PR rule chalairaga le president rule chalairaga article 66 post rog leirabani aduna masida koina IDP sing na leiriba ngasigi punsi mahing jidi taseng na haragadi norok ta leibuga pangkhak oiraba adugumba pot ama oire aduga taseng na haragadi aikoi taseng na huji it should be the duty of the government to protect all the IDPs or common people masi law na piraga leirabani adubu masi koina no order situation ji yamchina worst oiba aduga ngakpa ngamdraba lamdam ama oire Manipur di haibase masi sulan lalor da wapum amani aduna matam gi lengak na madugi potu koigi yam kuina khangaudraba pot amakha haiba tare masigi potsi khangauddana koit May 2023 da pokhai gi ba adugi potna maram orakanda ngasi lanjenaraga tongan tong mafum singda masi relief camp da laiba singi punsi mahing sidi urubuda tasena yam nungai to pot amani aduga tasina haiba taraga di aikoi hujik aikoi security forces mayam ama laiba se masi su kaim tawduna dum silent spectator lairagi yengi aduga ngarang aikoi tongana Bishimpur district khara aikoi hanjan gre argi koi sumaina hanjalak paisi yam nungai ba fawi adubu hauji aikoi na ngasai aikoi anchor na pabi du su yaugri budune aikoi tasena haraga di mafum kharata aikoi gi hanjalaga laiba jaga sing da security forces sing nga aga lehawi even press media sang bok entry ta hole haba poto madu kasu kaide entry ta press media kanala ami ka da wena record ki oina khangna ba khona entry ta kasu kaide adubu aikoina pambade hojik proper protection kari ngamdabno it should be the duty of the government adu kaikumba state ki machineries nataga state ki administration it should be the duty of the union to protect a state from such condition as a constitution of India na piraga leirwa pot yaduga article ki koi kano manung da constitution ki article manung da constitution ki koi emergency provision and article 352 dina 360 wak da lege manung sida koi da hojik seasonary articles ani khak koina mamang da koi conjunctional period of article 356 I the article 355 to koina madu imposed or matung da koi 356 laitana koi president rule si aham bagi loiga ani suba extend rog lere koi February ki throm doida loiga doribani adana hojik atop parliament da mayam ama demand tong ro koina ure koi ki kaino si dissolve to thokan da fresh election to biona hojik fresh election to da dissolve to da gi toina mathau ta de swaida aikoi hojik pamisti aikoina hojik pami shanti hanjanba aruga praja gi punsi se secure oiba aruga constitutional protection safeguard mayam ama phangdana leiba ngasi leide haiba pot mayam je phangan ba pot ne pamisi ana sumba mayam je gamrak ngasi adu manu aitaba tawdo wathok mayam ama yaw ingai da IDP singsi pukalaga ngasi naina ba aruga khabar la hapa media social media da putokpa aikoina swaida koina makogi awaba mayam do di aikoina taseng haragati makogi manakta makogi imung munung khangna chana ba natraga makogi loina ba aikoji loina jadam nate ai sumaina aikogi chana bagi angang sing puda aikogi Sampur dagi aru sungnu ga taino Sampur dagi smai lanjen raga lakpa angang ama yam thina chana bada outstanding oiba football performance pi bangam ba angang ama aikoi mai yaujai aikoina marksi aikoina aikogi ngamjabi thakta puthoga marki senfom da puthondana aikoi any koi international gi friendly match satpada aru national level satpada aikoi sumaina ma hanjan jin aikoi bari ma ahum mari chapminare anu sumba awaba mayam koina thengnari uriba mayam ikoina jilambi da thoga pocha yonba ado aikoina koi ta sengna harga loina mu thoga common people amana matin pangba ngamna te aduga ina kunba amana ta senga lairaba amagi family chokutpa ngamde haiba adugumna aikoi usik ta sengna waraga lanjenaraga leiraba singji gi hingnaba aduga mayam gi marakta tinnaba kari tawba mathau taage haiba se aikoi ta sengna yamna kumna government gi policy planning sab chana tawbirakanda masa gi mayum makai da yengba chachaba anjanjagi haiba mayam do ta sengna harga di security forces laiba mayam singjina ta sengna loinmak tawbige di tawbibi aba pot amane aduna sigi matang da ngasa aikoi gi anchor na panbada haipeti yaubigre ai kitang samjanjarakanda IDP sina asu wana leringe manung da ne ta sengna harga di handak si irang kitang laksal irang for haibi yana bagi pandam oibra natraga ne matam sana siludruba pot ama
तसेंगना संगाई फेस्टिवल सिंजलक्तना संगाई फेस्टिवल की मायोक्ता IDPs मैंने प्रोटेस्ट तौबा अरगी इवन लालौलु मैम ममना प्रोटेस्ट तौबा यानी यारोय हाइबा नमफुद दुम पांगतोकी लोइशन की मी याम तिनबा तिनदबना पोट अम ओरगा मखा ताकबा पोट हुजिक तवान तवानबा थौदो वातोक मैम मम हुजिक थोलाई लालौबा सिंगना तसेंगना अपुनबगी लालौबा लुकने हाइब्रा G5 ना तसेंगना हारगदी वार्निंग तरोक्तना इकोय तवान तवानबा इकोयगी कनो हाइतारे कनो की ड्रामा लीलागी कनो सिंग मियोइसिंग अदुगा तसेंगना अदुगा कनो की पर्सनल ओइना अदुगा मोगी आर्टिस्ट मैम अमा मदुगी पोतु सुमाइना सी तौबा यानी यारोय हाइबा पोट मैम अमा इकोय हुजिक कनो तौरई थिंगबा लाई अदुगी मथक्ता अमुक एंटी सोशल ओइबे एलिमेंट सिंगबु मणिपुर लेंगाकना वार्निंग तौरख्रे नंगसी खबर हापई अदुगी मथक्ता अमुक की हन खंगनबर चेनबनी हाइबा G5 की मोय केडर सिंग फारे काय नंगसी की हेडिंग कारगा हापई मनुंगदा हापको मयामदा लोइन ऑर्डर तसेंगना हागदी ngakna चलिबा सिटीजन सिंगबु एकोय तसेंगना कनो ऑर्गेनाइजेशन खरना मदु की हन खंगनबा नत्रगा मदुगी कनोगी थबक चथबा इसे कनोगी मदु यारोय अरु इसे कनोदा इखोय मदुगी पोतु तंगदु लैता हंदबा इंग तपदा थुगाइबा होनबगी कनोदा चेनबा सिंग मदुगी पोतु मणिपुर की लेंगा की माइकेदगी वार्निंग तौरे हाइबा पोट मयाम यावरी अरु तसेंगना इखोय स्वाइस दा इखोयना हाइजेनंगदी ऑर्गेनाइजेशन अमतना लनाई मियोई सिंग कांगलोक नत्रगा एक्टिविस्ट नत्रगा आर्टिस्ट अमतदा अखोगी मदुगी चैरा पीबगी मदुगी राइट नत्रगा अथिंग पीबगी लेते हैना सरकार ना हाइदि याम चुमु वफम मदि ओयब लालेदि खै हाइजरोय मदु लो न पीब पोट अमनी लो न पीब पोट अम ओयब मनु ओयब तारगदी हौजिक मदुगी दुदा अखोइना करिगी दमक्ता मसिगी पोटजी लमदम से थोलकिबनो मदुगी पोतु कनोदा हौरक दु कनाइदगी ओय अदगी मदुगी पोतुगी को इशू कइनो हाइबसे कोन होसी मयाम नैनरे खंगे नैनरे गसिबो चै चांजिं चै अनि मखाइ हेना चै अनि थानि पानो चै अहुम फादु नैनरगा लाए अदुदी मदु करी थोबम थुई अदुगा करी मतम चाना करी की तौद्रिबनो अदुगा हौजिक कोई मतम सांगना मदुगी थुमदु लेबो खंगोदना इन सा हाइजबो पो खाइरक्टबो पोसना मरम मोरगा ngasi इरमदम से ngasi यामना मियाम जी वारे मजिगी वारोइसिनदी करी की दमक्ता हुजि पुर मतम चाना मदुगी पोतो पुरक्पा ngamdriba मरम करी की नो हाइबजु मदुगी पोतो कयाम कोइना चंगी गनी काइबसे कोइ लेंगाक ngasi बोक्ता एश्योरेंस समद पीबो ngamde political parties sing khara the politician khara na makoi gi wafam sing mayam fajaba mayam thamak pa potuna ponam oraga su madugi potuna maram oraga nang sidi IDPs mayam sta karim ka thaino pot una thu em aduga taseng na haigadi ekoi sidista moina madum ngasi gi yam chaw na ngasi heading karaga khabar sing da ajusna lebak logje yawbune taseng na nam haduna seal khaiba kihan kanganba natragana madu singna ngai oiba maram singda kenoda sumani report tobiu na lairaga di manak na police station na kaina mogi toll free number amaga p 180020233226 kaina masida p other report pibiu madugi potu da madu maram maduna maram orakanda ekoina hayeng madugi information pirakpo chingdugi maming matha sing pitho oi madugi potu pibiu haiba pot ami yauri aduna ekoi choice da ekoina laiba pot mayam lalolu mayam sawgat si haibna te lalolu kudima ekoina raja ekoina keno tawre haibi wafam nati adubu lalolu chingna ngasi thamaiba pot chingdu IDP singi awaba mayam jungdu uba ngamda da makoi statement sing tholakpa ari makoina warning tarwa pot oi bi ai masidi mamang hakaktagi hauna ekoi government na ekoi lalobo singbu laktanaba aruga anti social elements haiba ta madu laktanaba pot ain law mayam ama siamdana Manipur da China saiting mayam ama madu ise for example armed forces special power 1950 ina piba China saiting mayam ama ngasi mayong na Manipur praja mayam de dum laiba lalobo ka aduga lenga ka natraga police ka natraga security forces ka taunaba hunaba ngangnaba taunaba potudi madugi potudi pot ama oina ngasi praja mayam dum thangra ngasi adugumba ekoina haijening bana ngasi di sangai festival matang da praja ekoina su kanna protest tawridi haujik adugumba yamna independent oina masagi mayumda maikai da pangba ngamdaba masagi mayum makai changba ngamdaba pot mayam do ekoi ta seng haraga di as a citizen ngasai law abiding citizen amadu sumba chairak piba yaroi kihen khangan ba yaroi si tawre haibu ko chamana constitution na provide tawga lerba pot amane ba ekoi bu protect to ba be matam di lenga natraga rules na ba government like the matam 0% rule like so maside on behalf of the president governor of Manipur na masid rule to ba sasan to wala ba ama ko si lamdam state mo ojimina praja miyam sing sigi protection na je governor na pibum to eba
adana how far akoina sigi pot mayam sing se yeng bio ba sumba anti social element na tu gai ba ko ba cry de hor ke core issue ha se koi gi proper fencing like taba adagi koi illegal immigrants mayam changjil lakpa nungsi sanan lai ba furu kang mayam tu gai na hono buda khulai pai ba lalawo mayam then lalawo sogot pa open CSO mayam then elected marakte bu lalawo gi oi ba wai phong na hai ba makoi adu ba furu kang lu ki makoi mi oi tara duna ngasi tori ba mayam sing je marakte action na lo ko u de then kachu kai de adu bo akoina masigi potse hauji lalawo sing na madu ge IDPs ki mayok ta lai bane laura kan da sangai festival gi mayam da ngasi 10 December bo to orman ene khabar thing na check ko na ki clarifying do hai nakal ma do police kagu na daga security person chief secretary na appeal to ga hujik toll free number pira kan su ba kingan mangla de chumba to bi yo hana port pira e aduna protection of the IDPs should be the duty of the government and haido government na protect to whether bani aduga government na common people mayam chuk chana ngasi ge na daga any chumba rule ko gi kano da popular government la daga zu percent rule chalai manung da kari gi kanna masi action lo ko pangam da bono achoba aro set returns of the IDP kari ngam da bono haiba port koina hujik thamai port chini aduna chumba mayam si Manipur da ikoi ta sengna yamna sathi ba port kra lai even ikoina ujik mayamang thoga wakra ngang opinion observation kra pi wada tongan makal gi adum pressures mayam ma lambi chalingai da gari khamaga threat tawna bo khona rakpa ama tawba then yum da thaina mamang da nomai caption namba aragi ikoi phone da ki helakwa adum yaw da banate adum mikop koding ye koina police da madugi poto information pireng khalagasu police na how far aigi security cam kana piba ngamdori haibi ja so wangam lae adagi swaida ikoi masagi maral kupsun na bo khona bada achaw mayam lai hojik chu koi da mamang da threat lai yo mayam lai ikoi na sana ba chalu matang mu khakta ko ara hojik chu tongan wafung khara ngarang koi yamba ikoi gi president oibi ba ikoi gi football association gi haib tare ikoi gi veteran game lai ma tam ko wa khara lai swais da ikoi gi post da ikoi marum pang khara haib tare ikoi marum da pan jagi roi da kale dei press conference troga masibo phone to ke khalle hojik toll free number piramina then every masana laluba masana toruba tabak thorum mayam da maram oraganda ngasidi organization association gi pochi ai ga hojik gi yam koi purga even high court case ma even lenga ki hojik MLA amaga tongno ho yawi aduga even sumbasida ekoi mara Iran sing si ekoi dum thangchna ba hona ba then makoi da tongan ba ekoi gi chamin ruba sanami ruba kambu singstra threat la ga su hekta ekiran na tobuni adagi mogi ahan birendron tobuni habi pot namjan ba thang tokpom yawi maming matha yaw na ekoi na maruk mapang na sung pallaga laiba se hanjal agadi Manipur press club khangde press mayam khangde silaw mayam mamang da sumba mayam mama anti social elements hype tare natragana masa wakal phada bangam draba masana toru pochi lalyantra sumi khangba ngam draba ekhogi mioi kharana ta sengna marup mapang gi thajana ba nuksina ba madu kala kanda mokha masa gi hingjana ba escape line da tongan wafum mayam ma sandora kanda mioi lewa ki oiba khunai gi oiba iramdam gi oiba aduga iramdam Manipur kangai paksik oiba ekoi thangatna ba khona riba mayam singdana ba khona ba khona ko mayam singse matigi paw singse ko ji khabar da open noina challenge toraba any lalawlu oigera na daga chichen tor komidi kanano adu tawbunona ekoi phone na harko matan makoi da amukchu awawa hena tagani hena kalla kanda ekoi ji tawtan lay adu sumba mayam singse jiti IDPs ki samani puthura kanda ngasi sumaina ekoi taseng na haragadi mayam dal laur podagedi lawlup laiba mayam am organization laiba mayam am lewa kini aduga ning tamba sovereignty hanjingadawni haina ekoi di taseng na early 60s dagi aduga madu ngalingai mamang dagi plan tawduna mayam am lakpa mayam amna ekoi ning kha tamba lewa am oina Southeast Asian country manungda ekoi di ning thok pan lewa am maning kha tam le Germany forcibly ekoi sumaina for kaduga da ekoi merger agreement ni aduga annexation ni na tawga 1949 the merger agreement signed to laga laikhiba lewak abani haibagi sumaina ima lewak iramdam ifurup izati ningkha tamna pangadabani ipai puna chalam diklam kongul ligadabani ikogi lutong da I marik ama cheli fawda ikoi compromise to roi ningtam lalo hogini ana leiba mayam duga ngasi lenga ka security force ge mukna bai jangla sane sigi marakta ikoi na huji haijaning badi ikoi common people amu oina isagi iramdam iraiba ifurup izati mayam sigi cultural identity tradition amadi atop mayam se kanna ba khona bada ekoi sai gi thogdang responsibility am sawi and responsibility sing se kaw thok man ma leibuduna ekoi ta seng na hujikti ketang bo ekoi law and order se ekoi ta seng na haidi security forces sing aduga police sing aduga even lenga ki mari lenga ba agency sing na hujikti sabkhaira kanda movement sing sina
ꯀꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯣꯡꯅ ꯆꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯁꯥꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯀꯊꯥꯏꯅꯕ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯎꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯒ ꯀꯤꯔꯟ ꯍꯪꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇꯣꯝꯕ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯪꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯤꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯣꯠꯇꯅ ꯊꯤꯗꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯏꯚꯟ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯕꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯐꯣꯟꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯤꯡꯉꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯟ ꯀꯨꯞꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯛꯇꯤ ꯊꯤꯊꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯖꯣꯛ ꯈꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯊꯝꯃꯛꯑꯒꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ प्रजासिंसे यामना अचौबा कन्फ्यूजन अमदा ngasi IDP singi problem Manipur gi oliba current issues sigi mayam singsi warwishin nama karam kanda porakadage haibase ngasi di ekoina tasena constitution gi piriba provision article mayam manungda yauriba singsi sigi mayam singsibu thabakta panthokadoriba paikhatkadoriba bureaucratic officials sing adu elected leringada ikogi mokogi pangal sakti popular government leringada elected representatives singi marakta even assembly da nong tama wa ngang da mayam ama adu present ogi da bobo yawba sumba miyoi singna mihut oirakpa then amuk kogi president rules la aba matungdana ikogi governor na on behalf of the president of India hojik rule toriba lamdam masda leiriba masibu ahambada ikogi tasena haragadi popular government leingada ngamde have the executive ki legislature ki judiciary ki ahumgi adugumba yosabi makom ahum oina hauna pangal punna cooperation coordination support pinaraga tawado photo hojikchu president leiba matungdasu bureaucrat singna aduga even governor gi op ba yathang natra governor na chalaiba rules sida matu na thairaga thammaga thabak tawrabra natra makoi gi wakalda makoina polak pakhra da dum rule law na leiba piriba sing kalaga toksina ba khonarabra haiba pot wahang mayam ama praja sing innocent common people oiba koi mayam na ngasini chamam naraga lei maram di kaino da conflict aise yamna thuna madugi poto madu settlement tawidana thammabnina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯝ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯤꯡꯗꯣꯝ ꯄꯣꯝꯕ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ IDPꯁꯤꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ bureaucratic officialsing so called elected leadersing natra mari lenaba concerned authoritiesing masibu tackle tawna hodabada mateng pangiba mari lenaba competent authoritiesing mayam do amuktang IDP singi punsi mahingsida lupa marfu mari piraga nomugi chana takna oyu kana piba pot handopui tawnugi pot sumba maraksida amuktang noma khatang hapta amaga nate IDP si laibum sida magi family yawan laibum matamda kari feel tawge haibase amuktang sangaga yengbiu natraga wakal da chinglaga yengbiu na thamjani ado sumba conflict mayam se loishan da baduna manam warakanda iramdam Manipur se sida khunda minariba kogi kunai da laimin punamak che koi punamak che ngasi maning hanba kunai ama ohelle masigi pot yam nongai ta poram lai aduna hujik lairiba koi conflict aduga present crisis sidi yamna first priority na piraga atu matamda loishan na bhona base it should be the duty of the concerned government or magi government ge messaging no oigadabani hana ai sumai thamjak